Jian Chongqing. Ni hao. You come from? Бүгін 6 ноябрь сағат 7:10 гостиницаға жаттым. Түнді қараңғы ұйықтадым. Чиркейлер шығады. Клопты Россиядан көрдім эле. Күнде ұйқы жоқ. Индия базары уже жетті сонында. Специалисттан алып, самолеттен алып түшүнөксүз. Азыр ферри порт нелепочиле паромго баратам. Ал жерден азыр еврейлердин шаарына барам. Еврейлер барбы жокпу бирок илгери еврейлер келген экен. Азыр эле портто коюп порткен типа Геменин вокзалы. Ошол жерге келип жарым сааттын ашыктай турдум. Билет ала албай да, себеби индустун индийский, английский акцентин түшүнбөй, же ал мени түшүнбөйт. Анан кептеп отуп жарым сааттын ичинде жарым сааттан ашык сүйлөшүп отуруп билет алдым. Анан кийин мен көрсөтүп коеюнбу. Бул паром ушундай, коомдук паром. Анан кийин бул жерге башка аралга барыш үчүн билет алдым да. 60 рупий деп уккандай болдум билеттичи. Анан кийин 60 рупий, 65 сом нормальный эле да кеменин билети үчүн. Анан 60 рупий чөнтөгүмө карасам 50 эле бар экен. 500 сунуп атсам значит берет деп. 6 рупий дейт го, таң калдым. 6 рупий болот, 7 сом ашып кетсе. 6,5 сом билет. Өтө арзан экен. Мен жыба баштадым уже. Рупийлик саякатыбызды бул ферриден аяктап калдык. Айдарас Кудай билет. Төрт тарауын кылгыла деп отто, ошол мага айтылган экен да. Төрт тарауын кылгыла, каалаган жагың бар. Жолдо турдум азыр. Бирөө рикшасы менен келип алып 200 рупийге mesela толук тургуп берем, ушул аралдын баарын айланып берем дейт. Кой дедим, 200 рупий өтө кымбат да. Албетте бизде 200 сом болсо арзан эле болот. Анан Индия үчүн 200 рупий бул лохотронда. Андай тузакка илинбейбиз биз. Андан көрө биздин 2 бутубуз бар, жөө азабыз. Как раз курсактарды кетиш керек, арыкташ керек. Индияга өзүмө ошол максат менен да келгем, арыктайын деп. Bu жақта топчандары келіп отыр. Bu жақта мешітпи, медресеби, балдардың барлығы топчандар екен. Не бар екен бұл жақта? Өте қызықты жер екен. Бұл жерде христиандар деле, мусулмандар деле, индуисттер деле чогуу жүрө беришет экен. Ошол таң калыштуу болот. Бири-бири менен урушуп талашпай эле жүрө беришет экен. Европейский не жоқ. Азда арықтайын деп келген бұл жаққа. Егер айымдар көріп жатқан болсам, киімдерді қарап аябай пахтадан жасалған аябай қоз екен. Алса болсын. Мага жақты. Қырғызстанда жайында оқымыш киіледі да, шул киімдер. Шорттан аязыңар. Миллион оқшайды. You have good dresses for you. You want? I also in my country sell wholesale women clothes, so it's interesting for me. I have like men's wear. You want? No, thanks. I'm just. You are a blogger? Tell me.
Yes. Blogging? Hey, Okay, you can blog on my shop. Yes. And tell people to come to my shop. Сапатын қарағач. Cotton. Good. I will Good tell you. quality, yeah. This is jute. Jute material, hemp. This is also Good. cotton All are material. good, yeah. Thank you. Or sir, there. You just look. Thank you, sir. I saw it. Балықшыдан қой. Balıklar jibeyim de. Nasıl? Алла жерде балық торлорун көрдүңөрбү? Ушул Кочинин эң башкы символу. Эң башкы символу ана. Ал жерде эки турист тартып атышат. Индустар экен. Бул кайдан келип чыккан? Буну тарыхы 14-кылымга тақалат. 14-кылымда Чыңгыз хандын небереси болуп калабы Кубилай хан. Кубилай хан Кытайды басып алган учурда кытайлыктар бул жака соода менен келишет. Соода менен келишип, ушул сеткаларды үйрөтүп кетишет. Анан балыкты ушинтип кармашат аны. No, it's I will film it here. No, thank you. Sir, I will show the fishing. Thank you, sir. Nice photograph. I saw it. Түсіндіңіз, аз бұның ішіне кірсе мақша сұрайды қош керек, андан көрі кірбейлі ғой. Жоқ. Өте чоң кен. Көмейінде 10 килограмм, 20 килограмм қармай ойын, дару 100 килограммға шейін қармай өресің ғой. Жейте тұрып. Кыргыздар көп саяхаттап алгандыктан буну көп өлкөлөрдө Кыргызстан жеринде эч нерсе билишпейт. Анан мени каяктан сен Япониядансыңбы же Кореядансыңбы деп көбүнчө сурайт, же Кытайдан. Жок, билбейсиңер, Кыргызстан десем, Кыргызстан кандай деп турганын билишпейт. Даже Казакстанды билишпейт. Аймагы чоң болгондуктан аны да билишпейт. Көбү билим албаганына маани бере беришпейт. Бул жерде көпчүлүгү эле жергиликтүү индиялык туристтер экен. Анан булар байкалып калат, дароо эле кийингендеринен, индустардын да байлары өтө көп. Бул байлары чириген, бул азыр Индия 3-орунда турат байлыгы боюнча. Андыктан таң калбайлык көрүш керек. Эми жакыр адамдар көп, бирок байлары ошончо көп. Bizden o жерде pineapple жеп көрөлүчү. Okay, please, 20 rupees. Thank you. Okay. Pineapple. अपने ये एक Pineapple. Ah, and one this. okay, okay. Okay. Masala? Ешқандай колуна печат тийбейт эле. बस बस. Кол менен Mango. беришет, эми буларда Egg mango. калышкан. This Ah, yeah, yeah. What fruit is this? Ah, yeah. Call it? Mango, mango. Mango. Чашыл Апка. манго экен. Pineapple. Okay. Kidna. one. Okay, thank you. Thank. Thank you.
Mango, pineapple. Careful, careful है ना. Pineapple, cow का आएगा. Careful. क्या? Cow careful है ना. Cow का आएगा. The pineapple. Pineapple 20. I was wanting pineapple. Money है ना 30 rupees. 이거 талашып 20 rupees one. 20 yeah, rupees yeah. Sugi. 아, 예. 아스토티 자, 20. 자. 20 20 сом екен 21 сом. Thank you sir. Okay, right. Okay. Şurada oturup cep koyalım. Yeah. Cool. Yeah. Hello. Go. Enough one. Okay. Masala. Yeah. But 20. Okay. Yaşlı mango cep koyalım. Where are you from? Yeah. You don't know my country. No. Kyrgyzstan. Have you heard that country? Kyrgyzstan. Yeah, I heard. You are Which new. is under Russia. Do you like it? Good, yeah? Good. Can we take a selfie? Yeah. Of course. Yes. Ne уже ben birinci. What's your name? My name is Puneet. Punit. Say Kanday. Thandai. Kanday. Thandai. Қазір жашыл мангоздың специялары қосылған екен, қосылмалары ачу екен, тілім ашып үйіліп қойып кетіп отырмын. Бұл жерге келсең ушундай жылыс болып кетесің, ар ким келип суретке түшөрөт. Бұл жағы уже Аравийское море болуш керек. Араб деңизи болуп калат болуш керек ошондо. Аравия деңизи gibi. Ол жерде тук-тук менен сүйлөшүп калдым. Ол өзүнүн кызматын мени көндүрүп койду. Mashallah. Мусулман өлтүп акен. Ассаламу алейкум. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am from India, Kerala, Kochi. My name is Ishaq Ismail. Ishaq Ismail дейт. Азыр ошо 150 рупийге тур кылабыз. 1 сааттык тур, 1 саат. This is my tuk-tuk Ferrari. Шамалда кеткен жакшы экен ошо. 150 рупийни аянбай эле берип коюм. 200 рупийни берип койсок жакшы көрсөтүп берсе керек. Таанышып алып көндүрүп койду бул. Ана кеттик анысы. मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना Ishaq Ismail достумдун үйүнө келдик. Азыр үйүнө кирип бала чакасы менен тааныштырат окшойт, чакырып атат конокко. Үй. Бут чечип келебиз. This is my house. Yes. I have 2 daughters, 2 daughters. but is going to the school. School, yeah, yes. Only for my wife.
little is too much. Okay, it's okay, no problem. Now very hot time. Yes. Lime soru. Adam cevap verir şarkını şu dedi. Yok meymandas. Which hotel you are staying? San Antonio. Ernakulam. What name? My name? A few moments later. What is the morning time? Breakfast done? Yes, I had breakfast near hotel and In the afternoon? Afternoon, what the lunch? What is the it biryani? is near chicken biryani maybe. The chicken biryani Yes. nearby one hotel, normal price and halal food. Nearby. Halal food and normal price. Okay? Okay. Let's go to the Thank you. TikTok. Oldu. Sarıya ne bu? Mayda oldu. Çıkkanda akçeri koymuyoruz. Ayağına da şöyle rayımı çok küçük akçeri koyun dedim öyle. Makul. Hadi böyle verem olayım bu halde. Ne kim? Kafede tamak güzelden. Abi uyan almış ya kamera takmanın dedi. Uyak deyindik bakın. Hadi diyelim de chicken biryani tavuk neti и гүриш расцветлялар. Bunu Kerava'da yüzde geçen arkada bir aşkana var abi. Chicken biryani. Bazı ne tay. Sonları tek olsa gerek. Adamlar üstünde bir hafta cins sohbet ediyor. Gele жатканда жарым сааттан ашык күттүм эле билет алмай азыр келсе эме бери кетейин деп атты билет алайын десем албай эле коет портко первыми портко өзүмө күчтө барган кийин келип билетти сатышты 6 рубль да 6 рубль Индияда частый эми башталат окшойт кичинекей эле көчөдө तेरा मुखड़ा चांदा टुकड़ा ने तेरी अनक तेरे शू क्या बात है नी तेरा काजल करदा है पागल हिप्नोटाइज करे जट क्या बात है तेरे लगदा कराची दी फैन मर जानी है बुगाटी दी दिल कर तेरे नाल बन्निया रवा तेरे जिस्म च खुशबू लाची तेरी अख ते तिखा नक ते तो माशाअल्लाह क्या बात है नी तेरा काजल करदा है पागल हिप्नोटाइज करे जट Koçi'de 3 günüm öttü. Az başka şaraya gidelim. Saltı buzbay. Dostlar beni не положенный жерден өткізіп жатам да. Завтра көшкерейлі. Завтра өз кафелерде эле бар, толтура кафеге барсам болот, бирок атайын стрит фудту
Жеп челлендж кылайын деп атам. Ол жерге келип көрөйүнчү азыр. Мындай фруктlar бар экен. Give me lime juice. Олар не ойлай кеткен, өлбөйт болду экен десем. Can I take this one? Bread with egg and bread roll. One. Jep көрөбөз böyle. Master class үйрөнөбүз да. Қолмен қой қойды. Елдің бары мені қарау. How much it is? This one 50 rupees. This one just 10 rupees. 25 rupiye üretken. Can I put this? Akşam koyayım. Eğitim bari beni kapal. Here is 20. Beş tavşan geliyor. Here is 5. Жеп алайын. Жаңа эле чач алдырдым бул жерден. 120 рупия болгон, сейкесе 120 рупия болгон, анан кийин 500 берсем. 500 берсем, 385 керек эле, 20 рупияны скидка алып кошту, 100 рупия болду. Рахмат деп коюп келдим. Кандай экен 100 рупийлик 100 сомдук стрижка. Буга чейин Бишкектен 500 сомго чач кестирген. Барбер деп көрсөткөн, парикмахерская эмес, барбер. Ошондой жерден. Эште ысык кайнап атат, 32 градус. Индустарыңда бир тердебейт экен. Мен аябай тердеп койгондой фоточка болгон. Мен азыр темир жол вокзалына келдим. Кочиден Коимбатор деген шаарга кетип атам. Аралыгы 200 километр, 190. Ал жака билетти алдын ала алып койгом. 80 рупия өткөн. 80 рупия өтө арзан. Индия үчүн орточо болсо керек. Азыр саат 3:10 чыгат. Поезд келет болуш керек азыр. Минуту на минуту. Вокзалдын ичинен сурайлам кайсы платформада экен. Бул жерде жана көрүп кеткенбиз. Видеого тарткан эсимде. Белая ворона эле жүрөт. Бул жерде маалыматты сурасак болот. Excuse me, sir, Coimbatore, which platform? This platform. 15, 20.
20-ға келеді екен. Наши бүйтіп тұрады, сағат қазір 3 болып қалды. Тағы 10-15 минутта өтсек келеді.